Amasan Nampi Media viewers so jousen ka ngai lut na le ka jang assalam kain bol ne pat masalaya in bol jing bongin ke olimpi na za chum personality nei za chum hoi ni ke opi talan in tunin ni ho in somni channa Manipur Legislative Assembly ang nai taranin pu Mangboi Haokip spokesperson cum vice president ko ki National Assembly ke olimpi dingin Nampi Media in limna kain ne hichi to hanin ama self introduce sung ki boarding in team na kain ne kami na ile Mangboi Haokip hi chile kom na mong piang wang ku Kangpu district hi chang la ka sei be num chai le hi ta bang nam mite hinga thu pon do na thei platform APU Nampi Media te chunga yam ka ki pa na kan phongin chang le ave yu si chunga yam ka ki pa na kan phongi ki pa min abanin chalo hitin ama sa penading in kan do nom chele kuki National Assembly ong ki phudo dan hi nyaw cha SAP ding team na kain ne hichai le muntina yam social media ha ki muhim ta jousen na seyin chang le pujian sonin na seyin chang le midang dang na seyin kuki National Assembly October 1946 kuma Indian chamthat na sanga ipui pa te awi ani phudo hi hicha ani phu lai u to a political party hai pu kuki in pi ki theo ta banga apex budi khana ni nei wi a hin 1975 kumin Election Commission of India nuya recognize political party election te na thei dingin register ne bol men en jong het pi ani pita chuwa na chun MDC izat bam khat ini nei win chin chung chu na chun MP election gain te na ni nei wi a hin la hi chu 1995 jo a panin hichi political party chu izam ta po win party linin ini lut win hichi don do wai koi phat win hichi KNA aminin register ani chil he yong le za lowa chu athi tha khanin aum ta hi ai la pu hilsit na nan nei tu hin aban ka do nu amin kuki National Assembly ekiti le pu Mangboi Haokip na sim jong amin ai la kuki National Assembly North Eastern Region ti ong kinin ai le KNC ki ti ong kinin KP Kuki People's Alliance ti ong kin cho hin yaw cha mi pi ti hin ke ti ngan ta mo amin am da cho yaw pe na se na a KNP ki ti ong le kuki nam ti ta na ta hin ai sta banga cho mi pi te ho hin KNC, KNA, Mangboi Group, ai lo le KNA, North East ki ti omin cho hi PPT nyaw khat nei hil chen pi din team na kai ni ana lui chai le kuki National Assembly ki team kuki National Assembly North East India ta pujian san la mak atha bol pa ko hi hicha kuki National Assembly Mangboi Haokip bol ta hang sei hi chai le hi chu man lo am pha da chun kum khana yang chun kuki National Congress ati KNA la thi am lo hi chun ani bol hi chu Dr. George le lamtin thong ho loi hi chu an lo thing pu ni a hin KNA chu I bol una le chun langa member lui ho objection pi la boy hi ai wa chun kin a ki sei le a bol di ta bangan hi election kun le kui man ban don ji do ta election Commission ko ma chu jang ke ya le kha ka ni se hi cha chu nei le a mo chu nei clean kha wa le kuki National Assembly Democrat sam kha chu kibol pa chu su ding ai ni clean hi wa le kuki National Assembly chu hi ding ti ka ne tu ni GKNC chu ka sei chai tan Dr. George le Dr. Lamtin thang ni bol hin hi chu a ha lai ta wen nga pai ta wen hi abana KPA ki ti kin he ai le hin hi chi za thia lo dham ta he ningkum 2021 na chu putong manglam kai na a hin bo lo hi chu registration chu achai ta tu kumin amon te nan ni ta ni chong la KNA Mangboi Haokip bol la ti pau alun ka sei ta khat chu za thia om kin ha la ki ya be chu ki jang han ka tin a hin ke ya chu 2016 na application ka ni sia pa chu iti sei dam KNA hi pujian san le mak mo hin amin mai a sei wa notification ma cha ka mu lo yi chen bui khan te ka tia chi chu ka registration chu ka zom ki na le ke ya chu bar off ki ti chu
valid ani ke chai khana sot wal pha chu hi cha chu ka sai la nei tai ai yong le khun le atha sia be ki na bolding ta tiong chu ki tu mo to kai kai hi ke yin nampi man cha dinga kuki national assembly avela hinding ka thanu mi hi tuni ni khuwa pu jensen le ma ni avela za thian su kin na process chan gi ba an bol on na candidate ni an nei han he ka ki pa pi kin za ading ka ti hi hi chu za thiam le adu kin ja nampi ki tu ne ding le ma chal na ding la chu amani thilbol pa ka support ni ahin kuki people alliance de nei le registration atha bo lai ta chong le khat hon jong langa process a chi sa lai ta wa hi ki kal tu wa hi KNA ki ti pa hi jang ke ya ling that na han lang le hin amo na bol lo ding hi amo ya oi mo ding ai pu chong le tu ni khuwa ka hin si be no chu tu ki dong ba na hin he chu KNA KPA KNA Mangboi Haokip KNA no is India ki ti na chung chu ne he mi pi na bui pi hi pi ham ti le KNA au mi ya ti ju pa ku ki national assembly ki ti khat ne tu lai internet khang ngai ya hin asama kalbi ang lo nga ku ki in pi ki ti ho lu ai ya ku ki national assembly ya ki pu wa government ni no het ji wa ho lam thu su ko hung ji pha la kun KNA he pi ham langa cho ko apex body hi langa cho he political party register body election te na pa he ti het khat thei lo he chu ka hin hin chin no he ki pa min aban ban san mi pi te hoi in het no mo jong le in lung boi na tam pi jong i hel chen ta vin tu hin aban na chalo hitin kuki nampi alliance for democratic movement ki ti kan he ka za min chi itabanga ai lo le itabang lung gel ne ya ki bol ham ti puin nei sei pi ding tim na kai ne hichi ai le kuki nampi alliance for democratic movement ki ti pe hi ai le tu chung asom de ni chan na Manipur legislative assembly a kelhan na ding a hin kuki thing noi tam zoi asu pe ho BJP ti kat na ding a hin pui pi nai le hichi a hin arms movement a ku na democratic movement ni ding wa le hichi di thi ki support a phunga ke na ana ai ha election jo ting la gu ja bam khat hum ding hi pu jen sonin ani sei banga chu KNA in independent party ho ki support ding hi phabe phat ki support ding hi ta TV interview a ne bol bang chun tu ni khu hin KNA candidate ni bo ki ne yin chiang le independent candidate hi muniza bam khat aw min he cho si chu kinga a ji chu amo to chu ki thu kho ma le naturally ata sawa a hi na wa ku ki te che bol hung hu jong na thu ngai yi wa chu tu ni khun congress le BJP a e ho thu ki sei thei lo ai chu te ka anan ILP bill chu nga chu thing hang mi tam pi congress president ge ya pango hi he cha chu nai wa ngin me li te de ta chu ILP bill ki kai hi tu chu ngin jong BJP a hin alin jong im thu na win ai yong le mi he na cha thi be mi yi wa chu kuki national assembly te to independent party ho independent candidate na hung ding ho chu nampi dinga thu i sei the diu na i to the diu akita asanin hichi a chu kuki nampi alliance for democratic movement akatin arms movement a kuna imacha ai sei do lo ai tan democratic means a chu EPP sei thiu ma ai chu amo yang hi aki sei mo so ke ki ho pi man am po wit hi yong le aki sei na loy min aki sei pi lo loy amin chong le ba ni cha hin na yong amin min aki wit ru sa yong amin hi chi KNA plus independent candidate ho chu hi chu ki pu i za dinga ki sim kho hi ti chu ken phun to ki ni ki pa min pu Mangboi ni lung boi naw tam pi ai hel chen ta vin to a hi do ding tam pium jong le abana ka hin do no khat amin is je piam ti le emle kaita ai le government sim lang jaw ta ai le khat ve ve le hin mi pi ban strike ki pin ji hin emle ho ki zain ta vin nga ta vin ki chol ta vin tin a ki pin ni bang si su ji min chi mi pi kon khat nom hethem lo lo min tin ai lo le chi ipisi pe na he mi pi ki phina mi pi so sanga
nga tawin na to na dal tawin tahi mi pi ki phin na bo ji on ti neu khat asung thu nei se pi din tin na kai ni nó chạy là hin upai này gì qua lệ hi chu cái sei gì hi em lệ khát cái tí hi làm na khu ha cái son đó chol cái son đó cái resign đi resignation set ding là hi pu ni hi chu na khu Nampi issue ho a fight du a sei du hi assembly hall parliament a ho lim ding ki cho ko hi a hin la a de tu la u ku a jang na party chu mite dominate bol nai a chu a moyong a din ma sang wa hi korte suma cho do sa ta bang ngan hi ji wa chu Nampi tu sin na ding a chu hi ji party ho chu ki jang thei lo hi a chu a chai na a mi pin I bol thei chu nga pu han lang election hun kin han lang municipality chu kai da le ti a hin la hi chiang chu ho dei bong a chi thei pui te ka nan pu thang zalam a ki phinin bia pa den hong chom da nai le resignation la min san pi ta a hi wa nga by election hun di chu sa lo a ko lung le ki chai min pi ki mang ba pi hi cho ta bong ki mai tu pi na dinga chu ku ki national assembly ha ai hal independent candidate ham khani hi ale he chi muna chu kana mi te abo hi chi apuna we hi chi ki num pon ti ta jam ke ya sei wa la chu a phading hi ai hi chi sei na thei lo wa chu mom pi mum ba ga tip khen khen na mo tu I wa chu ki resign bin tai sha bu hin a hin em le khat ki so do ki ti chu lu han na hi ta hi nga ading yong chai pun ama wa na mi su chu fight di a fight na ding chu Kuki te platform Kuki National Assembly ai hal independent candidate no pa na hi mi fight thiu hi adang chu mi te pui ai chi na utam zo hi a ji chu kung to le ho hi lo I wa hi chu su ji ai pu ti chu ka si chet no me ke pa min pu lungbui na tam pi nei hel sit a ve rin ki pa thu ka hin se jin tua hi party khat o ma le to ding tham ding pi a bol won ham ti zum te na e chun Kuki National Assembly ading spokesperson come vice president kat ni in Kuki National Assembly in manifesto ipi to ding tham ding ya na gelo ipi ham ti chu mi pi de he nom ning ka ta sa ni di chu nei se pi de tim na kai ne hi chi manifesto hi central committee ho to aki ki za tu hi la yen ai yong na hin Kuki issue hi international issue ai dai dai neu cha na si thi ai pui aji chu international boundary gamlai nung ta chi hin mi ten anu no min ho jiu bol ma pa nin boi jin la ngam lu jong ne I gam ma lu ni na ga le na chi yong leo han ku ki ho se ma chen le I gam wai thu a hi wa mi ten anu no ne ho jiu win tu ni kwa Kuki National Assembly manifesto hi thili ta shading itia le si mi ti be min sai pi ti be ga shading chu a in ama wa working committee hon approve bol da hen bol do dam ke pu se daw te an ti ki da lung neu du ham nam ke pu tu a shading hai le ke hi Kuki ancestral land issue ayong jail kan lu ni a hin Kuki issue hi Manipur pum pin a se di ka nom ki ni a ji chu hichi history ki ti hi jang ke ya hi na ba ngai se ya le e mi te thu hi ali na le na miền dọc ngày sáng anh này thể hiện tôi nhìn qua cái sự nôm chạy là documentary proof không độ thấy nó đi ngay kiến tổ vốn cái này anh lưu của kiwa lịch tiêu hay chỉ không lẻn độ kiến định ama Spain Bengali tiền Kolkata akhir bong wachu chong le Bengaluru asa bong wa Indian sunga khupi ja bong ki khial hi Churachan pul khupi ki ti hi Maharaya Churachan Singh mei lei liang pa anglu ku ki walaya mei lei te hin phatat ta British te ne ki thu piwa garjona a hin mu phat wa hi hichi awa na chu Haokip reserve ta ni ki he Churachan pul district to ai tiu hi Churachan min alo sa o hi hichi Kuki National Assembly te Churachan pul hi lam ka ai al ipipian ni dei wa iki khial thiu hi chong chu manifesto a yaw sa ding ka de yin chiang le six schedule tiu
to me li ten don but no chu pi ham manipur hi ga mane walin hi cha chu it is state within state thei dham ma tiu he chu gam neu le lit thu ai pu thing hang mi hi na a chan bu sixth schedule ai ha la fifth schedule chu ai hi na ding bo nga he I chi sa wa le MD show yong he shet la ku na phani mu de chu implementation of sixth schedule dam chu KNA te manifesto yaw sa ding ki de aban kin na anglo ku ki war laya mei hei te khat in ki thu pi we chi chu koi ham ti le chinga chawba sana chinga khamba sana chawba sing ki tin ama chun manipur lempa upa ka hi ni hu khat le ke lem ka hi thei ding hi british te sa no hi tin na won ting hanga na sa ding hu kin phai chama kan sa ding hu in su na ki dong ji hil hok tek su chem thum da law win kin chang khat kala ding hi ati ama chu pu en ja khup to hi mul hu kai to wal convicted hi we lempa in manipur hu clear no hil dinga ama chu athu ni tan ha british te na jui pi hi adang si chu manipur la hu chem thi kit win a hin chu lu thi ki win hi chi me hei pa he asu pi ho ko hol do ding chu yong le ama state chu din ta ka sim deu he ti pa he siai chana isumu ke bodo na phula na ding hoi penin ka koi aji chu am hon jong hi chi me hi te nan na le thu di a hi a hin ti deu hi chong le hi chi chinga khamba chana sawa ching he ku na din ni wa chun joint petition a pi wi amy ho so chun ama ni til do ai wa ka bol he ti wi a hin la hi cha chun ai san pa hin chong le zampi pa hi cha sat pa hi he zo si chun ama til do ka he ti pon se sao le thang la ma ho si chun ama chun ni ko khu min nai le ama che ding he pon pola mi ni til do ha mi ti le ko ngol hi atin ani ki chai hi he chi ge de ai le he chi thu i se wa le ku ki lan le te ho lo hin au mi an ti ki tiu hi he chi ne chung chu na chu ama in sung mi khat chu ko hol do dingu ke ho dinga ane pong pa hi to a raya sabha MP lai simba sana jawba bana hu he chi chinga khamba sana chawwa sim in sung mi te hi MPR nominate kabol diu he iti pu diu he e bol le bol lo thil chu mi manipur sunga chu englu ku ki war thu hi khat ni the thang ki diu ka du mi he chang chu manifesto hi ETC dam ETG dam ji khat he chi la chun ko koi no mi chura chan pul min khial li district council election ai hal six schedule implementation hi sa ding chong le chinga khamba sana chawa sing state chu yong sim ki ding chu chin ba na chu nai le delimitation ki ti hi kum som len si lam hin delimitation meaning hi pt nam ti le adjustment of boundary ai hal le redrawing of boundary population tam ju ya hi constituency o hi ki kai tu le hi chi kum som ni yan hi lo ai tan census ka nong ki chaya ki bol ji hi chi kum som ni ang pun chi pi ham ti le security risk ye ki ti tu ni khwa hi chi delimitation committee on the central asi mai tan ipruwala manipula am thei lo ham ti le hi chi hi ipi ham ti le ano ding pa hi koi ma cha lo hi he chi delimitation readjustment of boundary ong ki bola la hin thing hang gam hi constituency som la nga hung su thia chong la phai cham hi 35 ma hung le na thi ai ya hi thing hang mi te phat chum na ding chu phai cham te a dei lo wi a hi chi no la thi lo wa wi hi ta bong ho hi Kuki National Assembly kiti nampi dinga platform a ku na hi isiya le centralin no aza a the hi he chu ong su thia chun te ka anan constituency la athing hanga dinga neu pen to cycle le chura chan pul hi a neu pen hi wan tai ai yong le he chi naga le kuki ki bui ji chong le in sung kina pai te le tha do te kina ya hin he chi cycle le chura chan pu taw constituency mi dim tha ji ngi na vel la to he ji constituency tum su ti ai tai chin ku ki mi jo te khupi dinga alin pen chai tai he ti ai a chu he ji delimitation a hin ayo akan si chu 1 2 3 4 5 ta bong
manifesto a chu ki jaw sa ding hi chu KNA te hung kai new le ke nom le ki da le hi chu hung ke pu do thu thu de ti chu ka sei no me chong le mi pi ki ti hi prisual group ki ti ai bu KSO ku ki in pi ki ho chu koi ma cha na thu la lo hi ama wa people representative leader ho thu ki sei ki ti chu central in jong angai the chong le state assembly in jong angai the hi chu KNA te di ma manifesto ho cha hi cái bám lệ gì mình cái chế sẽ nên xây bị ta bên manifesto cho in ra số kế bên cái chế gu xây gì thì họ lại cho khát lên đi họ hình dung là họ ta Akibol đầu thế rằng lệ tu chân gia congress numi zoyo BJP numi zoyo sang ai chân gia phát trong ham thì cho mi pi về họ zo xin rằng hiện điều cái ta sanin cho lệ gà xây tiếng trong okram ibobi chief minister lui pa in trong ku kite gam hi ku kilian hi theina ding hi nisa in lumlama ko na asu taka ai hi theina ding ang poiti na sejin ibobi hi chi khang cha hin abanin biren in jong Manipur ku kilian kiti chu state khana iti state nang khanum theidam ti hoge hi asei do hin hi chu hi dinga le mi pite hoin ku ki national assembly kiti hi wa dinga platform in nation kha chu hin ya chu hi chi hi pin dong ne support jing du hi chu team na hi chuna chung chunin a chei na dingin ku ki national assembly spokesperson chule vice president pu Mangboi Haokip tuni Nampi Media viewers ho zo si koma chule kuki Nampi muntinam ho zo si hinga kuki Nampi assembly lamkai khat mo pu khan hin na sei no na thumok nu mi pi ma mi pi ten kumizat bam khat Nampi platform khat le ta in ngai tu jing ke hin kuki national assembly thasam ta yong le mi te kinot na sai kot le chura chan pu tang na candidate ni nei taw ni hi chi ke ne hin mai ja chu Nampi lum tu ki mol so di ngai poi tu ni hu in nei go lung thi mo pu do wi ti hi chi candidate te ni hu akai he a le masanga ke ne za thei lu wa mo nga chu election kit le za thei lu hung su khading ham ti chu gin mo om ne hi aji chu khat le ni cha yong le thu pi ta hi Indian parliament MP janga le somli la nga la ayong chu Atal Bihari Vajpayee vote khat le ani mu thei pu hi cha chu vote of confidence motion ki ha ni a chu a hi lo ne hi chu 1999 nei ta ni hi chi bang a chu tam ta kai do yo hi yong le ha hi chi ku ki national assembly candidate te ni hi isot kai wa le ana to han hi thil ke dang ta ang hi ding in ka ging moi hi chi langa e hon registration e bol wa ai ha le Facebook WhatsApp ma EPP ta wa chu Nampi ha ding ai poi hi chi candidate te ni hi a kai ne thei te ding in sai kot constituency mi te le sra chan pu tam constituency mi te ane thi mung tin son chi u ti hi ka sei nu mi tu ni ji tho ai ha le ta tho le i ma cha ai jo pon I vote du chun I future du chu decide ding hi om ding ngai sep wa ahung min sot luai koi wa le I pya pong da ai chu KNA te dinga hin thei na pen cho hi tu ni khwa candidate ni le yong hi ki bui pi jo lu hi chong le mun tin gam tin na hin lam kai ho ni ki thu han lam candidate ki din sa an lang le thing lui mi hon but kep cha lo pu I bol pi yong le chu adi pu ni sai kot le chura chan pu tang sumi mi pi khan tu na pen hin sum le payam lo wangin zo sa hi position hi dul to dul campaign kot bing nga he chiwa campaign a bol tho hi party dang bangin sum jong akinei pu public meeting jong organize kibol jo pu ni hitia ya chu tu ni khwa hi chi YouTube ai hal video a ki se hi montina I post on diu ai ha le mi aba theina dinga ling a za na he I solwa hi chi lo lin sa diu mi pi za sa su ke ding ni ka dei sa na ka hin phung dei ke pa men ke che sela tu ni Nampi Media be ho zo si ni I changya ku ki national assembly I ho dinga
ilunggelo ya sat mau ilu theni deu platform inei sunu kuki Nampi assembly chile kuki people's alliance hichiteni inei sunu hin hichila ahin tuni ke olimpio hile pu Mangboi Haokip kuki national assembly spokesperson come vice president ke olimpi now hichan chu hin mi pi ho zo si viewers ho na bon chu chungwa ki pa thu kain sevin tunya chaina pena ka sei nom chu hi le hichi Nampi Media te in tuni ko interview ke bol ho hi koima party pan pi tum sule sot tum jam akinei pon ahin la nampiu ati aku ki cha te in nam mi pi te ha sat na gan theina chujang le ilungya ho ilut na thei dio platform ngai chat hi lai ta kuki national assembly tha bya hong ki cho hing na hi ki pa pi na zala chule ke to sat na zala chu tuni ko hi ke holim na hin ki nei hi in Kiseikhel chujang le party dang manifesto chujang le principal ideology to ki tu lawa bol khil om jong le ki ngai dam tu ti chule tuni ni ko a che Nampi Media program hi pe ho zo si na chung chi wa ki pa tu kain se ne ka ki pa